Apa sifatnya cecek? Al kibru minal fuqara. Wong melarat tapi sombong. Sifatnya cecek, Bu. Bu. Saumpama nang dunya niki ana sing duweni sifat sombong, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita menungsa orang pareng dene sifat sombong. Wong sugih sombong kan nyengiti, Bu. Lagi wong sugih sombong bae nyengiti, apa maning melarat. Pinter nemen ya ibune ceramah dewek-dewek. Wong sugih sombong mungkin nyombong nasugihe. Wong pinter sombong mungkin nyombong nang ilmune. Wong duwe jabatan sombong mungkin karena nyombong na pangkate. Wong ayu kok sombong mungkin nyombong na ayune. Tapi nek ana wong melarat sombong kuwi nyombong na apane? Nyombong na melarate? Ana wong melarat nyombong na melarate.